Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakasi Students Union Southwest Khasi Hills District haka arpaway tarik urisaw arhajar arpaway kalalet banya kendu ya ka member secretary ka MJA Sangma hapo ka office rekam jang ka Meghalaya State Pollution Control Board banbu da ka jingtho halor ka jingtmu ki katu ka ni ki company ki batmu banbu iki cook factory hapo ka district kata kum hapo nong jeri area nong halam bat kulang kabahap hapo ka Southwest Khasi Hills District. Nakaliang ke KSU ka persya bat kamla ban pedang ya kene ka jingtmu namarkan sakta ya kamariang ki jingthung jingtep ka umbam umdi bat wat ikipat ba nong songsinong kaseng kala ongru bayamenta ombat don kum kiti ki karkhana ha kate kathan henry kaseng kan persya ben lada ken mi ha kene ki sngiban sawan nakaliang kaseng kala kerpat ru ya ka sarkar ban pensange ya kene ka jingtmu banbu ikite ki kok factory ha kate kathan Aden bang layo jingtep ba ladan katu kani gidre companies iba pasang iba matmu ban set up di cook factories nanti hapo area nongjri no halam kulang jong hapo jong kasaka selesai tinaglang jungi ila one bu da jingtho ane hapo jong ka Meghalaya State Pollution Control Board bang layo ni kedu member secretary di aku juga forum di lapa ya ka jingtho Xiao Director of Commerce and Industries badai member secretary jongka member secretary jongka single window agency jong government of Meghalaya ha ka bana kalang ni hi la pan pau sai ba na kalang ni ngimla ban pedang ban set up ikini cook factory kadau ban kong hi kalong ba badai ka environment hi member ko bang tip hi ba larang hi phai sekiwi jaka babun karkhana kamdak ni cook factory sendiri itu no kata kalau ni pek seperti kata nunjri no halam ro nimla banlen ba kal air lani ka kelas akta nadu ka jinti de yong di porman swa de lada set up sakini cook factory selai nimla bantep kai banja bahkan kata ya kan kata ya di palba jong kata 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 ni prokoi de nak lang ji lawan ni apa office mana keduk number 3 benwat jingtep Kembali lagi jintip di basah ba kidan gibri ba minta ni wan jintip ame don ong ba la kiladan em ba approach ya ka office ame na kamta ki clearance seperti ai kiwai jenon kam na kamta ban set up kita factory ada kembalong mentahi le pusai ba kampat don dan rei haden se kala pandon rei yamta kampat don dan rei nakalang ni pat ni la kran sahi ba nakalang ni la kran sahi dan itosha dan set up itu factories apa ngadong kapan ini bara kaju kaporu ngilapan baik bala kunung kalong ba yin ya kenduk lang bu gini kenduk lang ya ki melam snong ki senguk ni seng sama bat kini kiwe ki bro ki basau kya po ngai kadong kapan ba ngini obnakran bede bukan ya benta nomor ngin kwa ba kadong kapan jungi kan kelalong kum ka ngilaban ong ba min ki pada kini ban ring air kabum khoi kabum subasu kumba kalong menta te ni persajur bede kini menta nile debe kaduru kisem kaduru di trajaka nila pensor kaju ba nakala ni so persha abde bakani te nomor kata ni karpat kisem bar kunjuru di snong di trajaka ba haswa bakin ai kanu no jingbet kinu no kibro kinu no company bagi dai ban perkhat lem nanta di paba babon balang na kamta kapatan banwan re ban perkhat nanta ka jingi nong ni kaspa ka phau ka ba menta ki yo nada ja ba set up kita factory lagi de perkhat lem ni kilong den ki de perkhat lem ni ki wai di paradong di parathai po jong tu area kanang ba kanomi kanono ka jingia ka ba sosei bar ka ju ka por hiru nomor nilai i ke jingta i ke jingki jong ki ba hakalang di jakang du Izenta Hills but West Hills but kunta tarter te kajingwan jungi ne pornta kalong ba haswa ban jak ba kunta ki ai ni kwa ban khang lupa ya government khang lupa ya kata ka single window agency ba kadai ban perkhat thamai ba khang ba kum kita ki jingki kum kita ki jing penki pa ba kinom jasu mani smart te suggest government ba kadai ban perkhat kya kinom ikmat jungi ru bagi de bensin ke kli namta kani ke benta namta ka jing bha jo ki pa ba jo ka dong ka thai ni ko hoi
nakale jung kentu government barangile i nimla banlen bagi ladan ki persang bansna ladan katu kani ki persang bansna kita ji yun re kimpat pentrekam kidang pen iba kakam ko sedang kelajan sedang ti nakale jung kentu government ba kadai ban persange iswa ki bakum kita namar ba kaju ko mar ko balong hi kimpat approach hi ya di department hani apo natai kani ko office lo bagi dai ban khangswa bat ladala approach lu dai ban perkhat nata ka jiba perba re om perkhat nata ka om tong perkhat ban yo revenue government ane taban mentoy yano be jumtoy na kata ko factory ki jakarta ke bagi lakmu golong ba ka di than nongjri nonglam bat kulang itu jaka tinggal tepi ba kila approach kisem nata gidan bagi approach ya kisnong ru apa kila pasang banyak do jakaro gidan bitaro bagi dan jaka apo tanong jiri bagi persang ban kedo jaka pa ba timbu kita factory kita jaka so kenapa makalian ke office ka ngapai ti apu ko ti kran bisa ba omba kampadan kanu ka one approach danu yes kenapa la yo on kedo ta por nang bakin government nang bakin ke office Malaysia Pollution Control Board berkang ba ka single window agency kan tip lupa ba di pabak yang tu dong katanya kin setenat ban set up ko factory po yang katanya nam ta ka jing mantoy jing no nani nam ta ka jong ka revenue li ka sarkar re ka berang kata apa dia ka kot